अहानबदा यामना थाजनेंग ओइदिबा पावमना तौसेम सब डिवीजन की सुका विलेज की चेयरमैन मसा नारकपदगी खुंजा सिंगना खुल अदुदगी किलोमीटर 60 सांगना जिरिबम फावबा खोंगना सिंगलंबीदा वागी सगाई सादुना पुरखरे हाइदि अमरोमदना ngase yu pung 10 makhai muk tarakpa duwaida tausim PAC da laikatnarakiba angang ama tha manga muki matik sabu khulai amadi doctor laitabadagi laikatnaba ngamdana laikhidre hainasu maral sirakli amaromdana Chief Minister N Biren singana thagalakpa posang tang mem da share tawjaramge sarkarna poni thamnaba maphamani semle amana pangaidani amana lamfeldani ngasidagi numit 10 gi manungda sagol mapu singna hairiba mafam ani sida isai isagi sagol pubiraklaga thambiyu isagi yumda thampham leiraga na thambiyu numit 10 gi matungda lambi sarakta sarkarna faraga auction tawgani amadi mapu gi hakpiroi NB sapmanana sansingsu section view sarkarna fagalaga auction tawhanbigano haina su Chief Minister N Biren singana post ma thagat pirei adu mem pathok sa kibla sur kibalan kibi yaurs mem ngak pigini mem punama anobo update ngaminasi ngasi numida weram phong kiba tuan ba manipuri se phong sing amasum thokiba thodowa thok sing digi maruibi I paw sing khonga saraga manipur top channel gi maike digi mem na thamjagi ahan bada kanglei pak ki maira news ta phong kiba paw khara BJP gi maruiba pandam de miyoibi gi seba tawba awana taraba lairaba sing mateng pangba haibisini President Sarra Prime Minister Narendra Modi ne lusingba BJP gi lengana sahi nipan surakpaga mari leinana June 10 manga fawba satnagadaba thoram singi saru ama oina tuan scheme sing beneficiary da mapung fana yohanba ngamlabra habigi matangna people's outreach amasum beneficiary outreach ki thabak hawragani BJP gi pandam de miyoibi gi seva tawba awana taraba miyoy sing mateng pangba madi miyam gi damak ta khanduna afaba thabak tawba lenga ama ohenba haibisini haina BJP Manipur Pradesh President S Sarda Devi na phongdokre wapam singa si Imphal gi nitepa chutek ta leiba BJP Manipur Pradesh ki office thambal sangle na pangthokiba pawmi singa unaba mada BJP gi Manipur Pradesh ki President Sarda Devi na phongdokibani mana hai BJP na laira praja singna mataukuram na hingli karamba phibam da lairi habedu BJP gi karyakata singna mayum da satuna praja singa hakthengna unaraga awaba singa du sengna khangdokpa matamda mateng pangani Prime Minister Narendra Modi na paikhalakliba scheme singi manungda garib kalyana sisu lairaba singi awaba da mateng pangna scheme amani maram aduna BJP gi oina lairiba MP sing MLA sing amati atai leader sing haibadi party gi workers singna yamdrabada pung humdraga manga gi matam kaithokadabani loinana society gi damakta afaba thabak tawba ngamnaba lawpham thokka thaudang adu lawnaba thabak pekhalagani so haiki man hai english sing ani ga taraga mari digi hona center da BJP gi lenga klakpadigi makhata na english sing ani ga taraga mapan da su BJP gi lenga amuk laktuna hawkiba me kuntra da BJP na lenga pairakpa sahi ni pansukre asiguma Prime Minister Narendra Modi gi makhara sahi nipan subna lengak sasan tawrakpa sida lebak myam gi damak yai phanaba center na pekhalagriba tuan scheme singa si mai pakna pangthokpa ngamna bo hona gani haki Sarda Dibina makhata na phongdokhibadi hawkiba me kuntra da Simla da Prime Minister Narendra Modi na saru gyaduna pangthokiba thoramda COVID-19 laisatna mama pa leikidraba angang singda sel gi tengbang pibigi se genthokpigi tabak pahathre aduna Garib Kalyan Parva scheme gi makhada lairabe imung manung sing masak muna khangduk laga scheme asigi makhada piba yaba kudung saba sing phongana na bohona gani haki masigi damakta BJP gi oina sel kya hangdokle sel sing adudi BJP morsa sel Mahila Morsa, Youth Morsa, Kisan Morsa, Sidul Caste Morsa, Sidul Tribe Morsa amadi minority Morsa sing hangdoktuna makoi gi duty mapung fana pangthoktuna lebak myam gi damak yaifana ba thabak paikatpa haure haki magna hai Manipur gi Chief Minister N Biren su handak city convention Narendra Modi na India gi Prime Minister oirakpagi sahi nipan mapung pharakpagi oina national gi thakta pangthokiba Garib Kalyan Samelan gi tharam Manipurus pangthoktuna tuan ba department singna paikhatpa scheme taraga taruk ki beneficiary singa video conference ki kuthana wari watai sanakibaga loinana makogi awara pa amasum APNPN gi matangna paudam kiba lekre BJP di paper work amadi table work ti yumpham oibenati field kumduna thabak toraga manaba miyeng amada yengduna punna sakhotminaba haibasini hairi mana pawising da phungdo khibidi BJP na lenga
पाइदब स्टेटसिंगदा पीएम नरेंद्र मोदी की मखादा पैखलगलिबा फजखरब स्कीमसिंग असि थबक ओइना पांगथोकते बीजेपी की लेंगाक लैतब दिल्ली स्कीमसिंग असि पैखतना लैरि मणिपुर स्कीमसिंग असि मपुंग फाना थबक पैखतुना मियामदा हकथेंगना कानब फंगली मसीगी खुदम हाइबबु मणिपुर की बीजेपी लेंगा असिगी लुसिंगबु ओइरिबा चीफ मिनिस्टर की लुसिंग मखादा go to hills go to village की थबक पैखतुना मरी लेनब लेंगा की लुइसंगसिंग प्रजा सिंग लेंगा ना पैखलिबा कानब सिंग अदो हकथेंगना कानब फंगनबा ngamle मसीगी फजबा मतौ असि भारत की स्टेट सिंगदसु मतौ तम हौनरकले अदुना बीजेपी की वर्कर सिंग लेंगा अमसु मियाम अनि की मरक्ता थोंग ओइदुना लेंगा ना पैखलिबा थबक सिंग मियामना मपुंग फाना फंगनबा मियाम मरक्ता लायरब इमु क्या लैरि हाइबदु मयेक सिंगना खांगदोलगा लेंगाक्ता अमुक खांगनदुना फंगनफम थोकपम मतेंग अदु फंगनबा हाइबसिनि हाइनसु पाउसना फुंदोखि मखासा थरक पोइना तोपा पावमना सेमिनिस एन बेरेन उनदुना मारना खुंदाबा मफम सिंगदा पॉपी पंबी थादना वारेप लौरे हाइना लाथोखरे मणिपुर मयाई काब ड्रग्स मरु फौना मुथनब लेंगाना पैखलगलिबा वार ऑन ड्रग 2.0 की खोंजंग असिबु मपुंग फाना सगोलदुना मणिपुर की मारसिंगना खुंदाब मफमसिंगना पॉपी पंबी थांदबिगी असेट वारेप लौरे हाइना ngasi मार कम्युनिटी की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की लीडरसिंगना चीफ मिनिस्टर एन बेरेन उनदुना लाथोखरे ngasi अयुक चीफ मिनिस्टर की सेक्रेटरीट मार कम्युनिटी की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन की लुसिंग नुपा नुपी क्या लाक्तुना चीफ मिनिस्टर एन बेरेन बहाकथेंगना उनदुना वरी साखि उनबदुदा मार कम्युनिटी की सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगी लीडर सिंगना चीफ मिनिस्टर ना पैखलगलिबा वार ऑन ड्रग 2.0 की खोंजंग मपुंग फाना सगोली लोइनना मार कम्युनिटी सिंगना कुंदाबा मफम सिंगना पॉपी पंबी थांदनबा फिरेप लौरे हाइना लाथोखिबनि मार कम्युनिटी की CSO सिंगी लुसिंग सिंगना चीफ मिनिस्टर फोंदोखी हारिबदी चीफ मिनिस्टर एन बेरेन की बीजेपी की अनिसुब लेंगा सी मार कम्युनिटी ना ताराम ओई लोइनना लेंगा ना संगसिलगलिबा वार ऑन ड्रग की खोंजंग असिदा मार कम्युनिटी ना लौफम थोको थौदांग अदु सबसाना लौदुना माय पाकनबो होनगनी हाइनसु फोंदोखी हारि अतोपा पावमना DIPR की DDO अशोक कुमार ना करप्शन तौबगी चार्ज ते एक्शन लखनब चीफ मिनिस्टर ना खानखरबसु हौजु फाव लखतना लेरे मणिपुर लेंगा की मरुएबी ई पावगा मरी लेनना लोइसंगम ओइदिबा डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन DIPR दा DDO की चार्ज पुरीब डिप्यूटी डायरेक्टर हेडक्वार्टर लाइरेन लाकपम अशोक कुमार कौब मियेसिना DIPR लेंगा मतम मतम गोइना थरकपा सेनफम कया लान सिजनरे मदुना मा की मथक्ता मतिक चाबा आइन गोयबा थबक लखनबा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बेरेंदा एप्रूव ऑफ कंसर्न सिटीजन वकत चिरोल पिसन की हारी चीफ मिनिस्टर पिसन की वकत चिरोल असिगी मतुंगिना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बेरेना हौकिबा मे 13 DDO की चार्ज पुरीबा डिप्यूटी डायरेक्टर हेडक्वार्टर्स एल अशोक कुमार की मथक्ता लखत याबा एक्शन लखलु हाइदुना ईदुना खनखरबसु हौजिक फावबा करिगुम एक्शन मत लखतना तुमिना लैसिले हारी मणिपुर की करप्शन मरुफोन मुथतकनी हाइना वसकलिबा चीफ मिनिस्टर एन बेरेन करप्शन तौबी हाइरिब एल अशोक कुमार बुगी मथक्ता लखतफम तोप एक्शन लखनबा मरी लेनबा डिप्यूटी सेक्रेटरी चीफ मिनिस्टर दा फॉरवर्ड तौदुना खानखरबसु हौजु फाव तुमिना लैसिलिबसि चीफ मिनिस्टर एन बेरेन बु थौसादबा मरी करिसु लैतना खनबनी हाइरि पाउचिसिना फंगबा पावगी मतुंगिना दि सेंजा थुमजा तौबी हाइरिबा DIPR की DDO एल अशोक कुमार हौजिकसु मतम चाना ऑफिस करक्ते लोइनना मागी ऑफिस का थोंग लोन सिंदुना लेबा कया यावबदगी ई पावग मरी लेनब थबक सिंगी फाइल सनदुना थबक पैखतपा ngamdabagi असोब मरम अम ओइरे DIPR सोनी वीडियो कैमरा अमसुम एसेसरीज लेनब लेंगाना हौकिबा मार्च 19 लुपा लाख मरी के लिसिंग निफुग निपान समापन मौद्रा काइथोखिबा हंदक पांगथोखिबा असेंबली मिकल ग मरी लैनना तोवान तोवान बा डिस्ट्रिक्ट तराग तरुकता इन्फॉर्मेशन पीनबा डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिसर सिंग द लुपा लिसिंग कुनगमंगा की सेंफम पीनबा यावना अपन लुपा लाख मंगा ग लिसिंग हुमद्रा ग मपन ग सनी की सेंफम लाना सिजना की हाइना सास तौरिबेसी की मरमदा हाउजु फाव लेंगा की मरी लैनबा अथॉरिटी ना थिगतना लैरि मदुना DDO एल अशोक कुमार की ऑफिस का मनुंग लेरिबा मरी लेनब से सांगसिंग सिस तौसिंदुना मरी लेनब लेंगा की अथॉरिटीज ना कुपना थिगतना लैरि मदुना DDO एल अशोक कुमार की ऑफिस का मनुंग लेरिबा मरी लेनब से सांगसिंग सिस तौसिंदुना मरी लेनब लेंगा की अथॉरिटीज ना कुपना थिगतना लैरिबसी करिगिनो हाइबसु लेंगा की मफमदा हंगनिंगाई ओइरे हाइरि अमरोमदा डिप्यूटी डायरेक्टर ओइबदा नतना DDO की चार्ज पुरीबा
एल अशोक कुमार मतम चाना फाइल प्रोसेस तौदबदगी लोइसिंग असिगी प्रमोशन काब यारबा असिस्टेंट सिनेमा ऑपरेटर अमदी अतई कर्मचारी क्या हौजिक फाव प्रमोशन फंगंदना था क्या नमसिंदुना थंबिरे लोइनना ई पावगी लोइसिंग मरी लेनब फाइल सिंगसु मतम चाना सुदबदगी थबक क्या पेंडिंग लेबिगी असुब मरम मोइरे मरम अदुना करप्शन तौबगी चार्ज चीफ मिनिस्टर वकलपदगी चीफ मिनिस्टर एक्शन लौखनब मरी लेनब ऑफिशियल सिंग फॉरवर्ड तौदुना खानख्रब नुमित कुन्नीरोम सुरब फावद करीगुम एक्शन मत लौखतना लैदिबसि चीफ मिनिस्टर एन बिरेन बु करीसु लेतना खनबगी थवोंगनी हाइनसु प्रजा सेक्शन क्यादगी प्रेस ता फोंदोरकली अतोप पाव मनमु जेसी फॉर ट्राइबल्स राइट्स एंड प्रिविलेज हाइबसि मखाताना लेरoi हौखिबा मे कुनगे मंगादा चुसामपुर पीस ग्राउंड सेमखिबा जेसी फॉर ट्राइबल्स राइट्स एंड प्रिविलेज हाइन मिंगथोन लुप असि मखाताना लेरoi अदुमापो पुलिस की कस्टडी दे लेरिबा मार्क ती हौकिफ्ती असुम वोयल फंगनब मार्क की लेवल दो होनगनी हाइना जेसी की कन्वीनर पाखुमना फोंदोरकली हिरामसी गमरी लेनना पाखुमना थादोरकपो वरोल अमना हाइ ममांग थागी कुनगा मंगादा सेमखिबा लुप असिगी एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंग थादुमकी तांग कुनगा त्रेत लोइना रिजाइन तौखरे मांगना मखाताना लुप असि चलाइबा यारोइदबदगी मरमना मुथतपगी खोंगथांग असि लौरकपनी मांगना पांथोकदब थबक थौरम सिंग करीगुंबा हिरम अमतदा लुप असिगा मरी लेनरोय अदुमापु ट्राइबल सिंगी राइट अमसुम मार्कती हौकिफकी असुम वोयल फंगनब मार्ककी लेवल द होनगनी हाइना पाखुमगी वरोल सिना मखाताना फोंदोरकली अतोप पाव मदना लाई हरावबु मी हरावबगी मौन सथरकपदा किमक्सना पेनब फोंदोरकली मणिपुर की पुवारीगा तना थानबर यादना ngasi फाव पांथोक्तुना लाक्लिबा लाई हरावबगी थौरमसिंग असिदी लाइगी थौरम लिक्लमदगी नाथैरगा मी हरावबु उन्थोक्तुना तौनिंग तौरकपसिना नाट अमदि सतनबी मयाय साइ थरकपगी असौ मरम अमा ओइरे हाइना किमक्सना पेनब फोंदोखरे ngasi पैलेस कंपाउंड लैबा कंगलै इंडिजिनस मार्शल्स आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी किमक्स की ऑफिस पांथोकिबा पावगी मिफमदा लुप असिगी आर्ट्स एंड कल्चर सेक्रेटरी आई संजना फोंदोकिबदा कुम अमगी लाई हरावबगी मतमदा लैबुंग अयामदा जगोई ओजासिंगना नतै चादब मवोंग जगोई तंबीदुना अखोगी सेंगलब लाई हरावबगी थौरमसिबु मियामदा लाना उहन्नबगी असौबा मरम अमा ओइरि फिजोलना तंखुलगी सेलगा तंखुल इसिल इनाउ सिंगी रिलीजियस सेंटिमेंट सोकदब थबक क्या सथरकपसि यामना लेबक थिबनी मैतै सिंगी नाट चनबी अमदी कल्चर गी चना कंगलोन थुगाइरप मतमदा मैतै सिंगना थमोइ सोकगुम अतै फुरुप सिंगी नाट चनबी इकाइ खुमनबिदब मतमदा फुरुप अदुगी इसिल इनाउ सिंगसु थमोइ सोकनी हाइबसि अखोइ कावरिदबनी मरम क्या सिना लैबुंग जगोइ तंबीरिब ओजा सिंगना सेल खक्तगी खलगा थबक तौबिगनु मदुना लेबाक कायगदब अमदी फुरुप मसेलगी मरक्त नुंगाइनदनब थोलकनब मसा ओहेनबिगनु लोइनना होटल सिंगदा कल्चर ग मरी लेनब प्रोग्राम पांथोक मतमदा यु पुथोक्तुना सेवा तौबगी सनबेसि खुतक लेपियु असिगुंबा थबक्सि मखाताना करिगुंबा सथरमलबदी किमक्सना अकनबा एक्शन लौखटकनी हाइना फोंदोखि मखा सथरकपोइना तो पाव मना कुकी इनपीना प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द पीखिबा मेमोरेंडम द इरिबसिंग युमफम यावदब गाक्तनी मदुगी कानब करिसु फंगलोय हौमी कुकी इनपी मणिपुर ngarang जून अमदा भारत की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द थाखिब मेमोरेंडम द इरिबा अरानबा कनकॉक्टेड्स एंड बेसलेस फेंसिंग मणिपुर हिस्टरी की मतंगदा इरिबद करिसु कानब फंगलोय मरमदे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इंग्लिशिंग अनिगा तरागा मपनी अक्टोबर तरागा मंगादा मणिपुर एंग्रो कोकी वार थोखिदी हाइना डॉक्यूमेंट ग लोइनना मणिपुर की मिनिस्टर यावना मेमोरेंडम पीखरे हाइना फेडरेशन ऑफ होमी की पब्लिसिटी सेक्रेटरी डॉक्टर खोमदोम लिसमना प्रेस द थोलकप सिरोल अमना हाइरि सिरोल असिन हाइ कुकी इनपीना एंग्रो मणिपुर वार 1917 to 1919 निहायना पालिबदु कुमजा इंग्लिशिंग मसमापन तरागा मपन गी मे तरागा निपान कुकी प्रिजनर तरागा निथुइना कोहिमा जेल लेना एप्लीकेशन कमिश्नर शुमा बेली एंड हिल डिस्ट्रिक्ट थ्रू डिप्यूटी कमिश्नर नागा हिल्स पिसिनखी मदुदा कुकी प्रिजनर तरागा निथुइ दुना मखोइना हौरिबा ललहौसी ब्रिटिश की मयोक्ता नथे महाराष्ट्र की मसानुपानी हाइबा सिंगा खंबा सना साउब सिंहाना मणिपुर की निंगथौगी मथक्ता फमुनबगी इहौदा कुकी न मतेंग पांगमनी करिगुंबा सिंगा खंबना माइ पाकलबदी कुकी हाउस टैक्स अदु लुपा अहुमदगी लुपा अमदा हंथगनी हाइबगी दमक्ता सिंगा खंबगी मतेंग पांगखिबनी हाइरि सिरोलसिना हाइ मरम अदुना मखोइदा पीदिबा माराल अदु कोकपियु हाइन कुकी प्रिजनर तरागनी थुइ अदुना सही तौरगा थाखिबे एप्लीकेशन
adu Federation of Homina Mayek Singna Union Home Minister da pikre aduna fancy warrior du kana pa phanglu hari loinana iram damasida khongsai amadi thadau singa lamdam sig gelhomi singa yamna nungsi sana lerakhi thadau amadi khongsai na kaidongai da Manipur thugai na bamadi nungsi sana leminabagi mayuk ta thabak toraktri aduga marakta haijelakpa koki singna lamdam sig history sendokpa mari communal sakatpa si leptana torakli aduna masi tawridabani maduna kuki singna thado amadi khongsai gi right su matloidabani hairi aroibada chirola sina hai Federation of Homina iramda masigi apunbagi saktam amadi puwari bu ningsingrakpada kaidongai de su tumina leiroi sapsana thengnagani hairi haina su pausna phongdorakli atopa paw madana jiribam de lairiba LP school dagi horaga higher secondary school paw oza amadi ate awatpana pikthale Bilas Manipur lengana mapung fana revenue district ama oide hana laukthokraba jiribam district lairiba lower primary school digi horaga higher secondary level forward lairiba school sing the ozagi award pa mahiroi singna famnaba bench amadi desk suna leitaba loinana lambi thongi phibam ka hena phatre masigi matta oza singna maram sadane school laktrabadi mari lenaba department da khanganduna action lokhanaba thabak paikhalagani haina Desam district council jiribam gi president L Bilas na phungdokre wafam asing ngarang MSU Jiribam District Committee gi office ta MSU Desam MSF amadi KSA gi District Council na sinduna pawmising unabamada Desam District Council Jiribam gi President Bilas na phungdokhibani mangna hai Jiribam da lairiba lenga ki school sing da mahairoi gi masingdi yamlaga oza gi masing aduki mati gwale Jiribam gi school ayambada maitai mayeki oza watuna lairi Netaji High School asi hauju phawba sangadan lairiba sisu athuba matamna sangana ba honabiyu hairi mana makhatana hai jiribam gi miyam na matam kuina dagi tanduna laklaba jiri tipai muklambi asi lengangna mahiroi oza singa madi jiribam miyam gi khalaga athuba matamda sembiyu district asi gi oza watpagi matangda ZDO TH Amura siga wari sanaba matamna awat pa oza sing tharak lagani haibigi thajaba thamnaki oza sing na maram sadana school da laktrabde lenga ki mari lenaba higher authority sing the action lokhanaba taksilagani hainasu Bilas na makhatana phongdokhi atopa paw madana moirang lamkhai da lam khopsin duna saramba dukan sing takhaikre moirang lamkhai gi lambi gi maning thangba saruk amadi moirang gaithel satkibegi ye thangba lambi gi nakal da lam khopsin duna saramba dukan sing asi SDO Bisnupurna asobo thaudang loduna JCB sejinaduna takhaibegi thabak satakre ngasi ayu pung 12 tabadigi hona moirang lamkhai gi Chuchampur sakhiba lambi gi maning thangba madi moirang gaithel sakhiba yaw lambi gi ye thangba saba dukan nifurom police ta ngak senduna takthopgi thabak sataki amaramda SDC mayang Imphal gi team na ngasi Imphal West ki Sakmaijing Kaithel mayada lam khopsindra dukan saramba singchu takhaikre hairi amaromdana Sonia Gandhi COVID positive oire Indian National Congress ki President Sonia Gandhi COVID-19 positive oire mapu positive oire haibesi ngarang confirm tokibani haina Congress ki lusingba Randip Sinha Surjewala na phongdor khibani amaromda Sonia Gandhi hauji isolation tawduna laidi loinana mathok taba na lengi thabak chathaduna kupni yengsili Sonia Gandhi hokhiba matam asida male fever yauna atei symptoms sing ulakibani hairi loinana tha taruki mamang na tharakhiba case amagi matungina tha sigi nipana Sonia Gandhi amasum Rahul Gandhi Enforcement Directorate ET da laknaba sumon tokhiba adu ahongba leitana adumak thengnagani haina Surjewala na makhatana sa phongdorakli Makasa tarak po na manaba poksi da phongba pawa mana English nga niga kunga marida Congress na lusingba lenga center lakna bagidama sitan sibar mipam pangthokre thabak to ontholagani N Bopendro mamang tha me taraga humdoi digi taraga manga phaba All India Congress Committee AICC na sinduna Rajasthan gi Joypur sinduna English nga niga kunga mari Congress na center da lusingbu sarkar ama lakna bagidamak tungan Bharat ki oina Congress ki maruoiba miyoi kaya na sarugyaba na sanklap meeting sitan sibar haina mingthon mi pampang thokre haina Manipur Pradesh Congress Committee senior spokesperson N Bopendro na phongdokre wafam asi Imphal gi Congress pon pangthokiba pawmi singa unabada makna phongdokhibani pawgi mifam adu makna makhatana hai pangthokiba sitan sibar mifam aduda laukiba warep sing adu Manipur Pradesh Congress Committee na thabak to onthoknabagi damak ngarang dagi hauduna Congress bawonda Congress lusingba sing yauna karmisina mifam pangthoktuna warep sing adu thabak to onthoknaba khanakre makna makhatana haikibada
Sitan Shiver Mifamadru Tungan Balamdagi Lakpa Congress Karmi Puna Delegate Zamagani Furum Saryaki Lauki Buorep Singadudi State Singda Congress ki Mandal Simbagi Matanga finalist over Tungan Manipur District Karmi Singna State Oina Lakatoriba August Mapanda Padayatra Sinda Tungna Satpa Masi Humdraga Manga Super Independence Day Gamari Lainana Satkani Tha Simakitaraga Mangana State level gi oina MPCC da program asawba Supangtupa Political Affairs Committee na Lopam Thopa Punamak Lauduna Tabak Paketkani Hanasupali